Evo jedan sa malo pokraj. Zeleni otpad. Nema mjesta u kontejneru više. Zelene površine, pune smeća. Evo nam uređenih zelenih površina. Evo još jednog smetlišta, da vidimo. Normalno. Odmah do kuće. Ako mislite da ne smrdi, lijepo zatvoreno, da ne bi netko smeće ostavio. Evo, ovdje je uredno. Očito nisu napunjeni kontejneri. I tak bi trebalo funkcionirati. Sljedeći, a malo više. Ovo je uredno zatvoren. Jer ljudi ne trebaju imati ništa za smeće. I još malo uređenih zelenih površina za koje isto plaćamo. Isto kao i smeća. Evo jednog čistog. Da vidimo kaj piše. Zabranjeno odlaganje otpada. Bravo. Još malo zelenih površina, uređenih, neuređenih, bez smeća. Sve u svemu se može zaključiti da ljudi ne bacaju smeće bilo gdje. Tamo gdje je zabranjeno ne bacaju ga, tamo gdje je zatvoreno ne stavljaju ga, tamo gdje je dozvoljeno stavljaju ga, kontejneri se pune, a Kontrada, općina Vodnjan, turistička zajednica Vodnjan i ostatak. Vama je važno da su računi namireni. I još jedan lijepi pozdrav iz Barbarige. Ugodna vam večer.